ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها باري وباري وصوص مالي في هذا الكتاب الإمام زين الدين المالباري ثم إلى أرواح الإمام ابن حجر الأسقلاني ثم إلى الوالد أحمد بن عبد الله وصل مفرم إلى رحمتنا وأموات الحاضر وأموات المسلمين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum magala radhiyallahu an. Babul li'an. Babul li'an utawi kiku bab nerangaken li'an supoto atau sumpah. Sumpah li'an. Li'an aneka adalah yatala'anu saling melaknat di antara suami dan istri. Dari lafaz la'ana makhudun min la'ana epon tut dari lafaz la'ana. Lafaz li'an bersadabu dari lafaz ilti'an wal mula'anah saling melaknat. Saling melaknat di antara suami dan istri. Nah, jadi li'an nikah adalah solusi jalan keluar ketika orang laki menuduh binina berbuat zina. Sedangkan binina menolak tuduhan menikah. Lacu orang laki kele ngaranin zina tanpa berbayinah, tanpa bersaksi. Dari hukum orang laki nganika wajib ihad belum polo kali ihad. Belum polo had cambuk belum polo karena nikah haddul qadzaf. Orang laki ngaranin zina dek sebine tanpa bersaksi wa akdzabathu terus sebine tidak mengiyakan yakni mendustakan tak ngekone wala bayyinata lahu ban tada saksih kang ki orang laki sing ngelakonin qadzaf kula fayalzamuhu alhad maka wajib kang ki orang laki mereka capok had kening had belum polo cambuan tada saksih sebine tak ngekone berarti qadzaf ngekone orang lain berbuat zina. Mun saumpamana sebine bengal pada li'an dia maka cara na li'an neka engki beneka asompa pak kale engkau bengal asompa ya dan hakim pengadilan wallahi sampai pak wallahi kaki ngelakuin zina wallahi kaki ngelakuin sepak kale terakhir si nomor 5 demi Allah manter kau elaknat mereka na beda li'an. Lali aneka dari lafaz ngelaknat wallahi engkau mon guru engkau kening laknat Gusti Allah. Jangan salake sebine bengal kia wallahi engkau tak zina wallahi engkau tak zina wallahi engkau tak zina sampai pakale nomor 5 wallahi engkau mon guru engkau mantar oleh laknat Gusti Allah jangan sebine. Mon terjadi pada bengal kalian maka haram orang bine ini kang orang laki berarti hakim wajib mapesa orang laki bine nikah wajib apa paket. Karena pada bengal sompah lian ki pun tulisannya tanggung tibi
kak masih bener, kak masih tepak, pasti ancor tak cek bengal pun menantang dek laknat nata Gusti Allah, menantang dek laknat Gusti Allah. Nah ini kaliannya mana. Jadi solusi jalan keluar mun beda orang laki ngaranin azina ada si bine tanpa saksih, tanpa bayinah. Jadi asumpah pak kali ayyukarrirul yamin arba'a marratin billah. Wallahi demi Allah. Wallahi kakek ngelakuin zina. Wallahi kakek ngelakuin zina pak kali. Thumma yaqulu fil khamisah wa inna lana la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin. Demi Allah mun engkau guru mun engkau carpak maka laknat Allah Subhanahu wa taala wajib kanggo engkau. Dadi mun sebine bengal ki ya lian. Berarti tugas hakim mapesa ampunan. Mapesa orang laki bine nikah. Karena pun bengal ngelaknat ampunan ke aban tibi. Nah, laki tak bengal lian, bengal kemasaksina ada. Njong kok ngetelak tibi, engkau ngetelak tibi, no apa engkau bengal kaki sompah lian, tak bengal ya had, wajib ya had belum bolo. Mun sebine ngekon tak bengal sebine bengal kaki lian, njong kok sompanjang kok, apakah orang yang masuk ke tangkamar terus nompak engkau pas tengkok azina, lenja kaki bengal aja sompah lian, njong kok tak bengal, berarti wajib ranjem sebine. Zina muhson, dari meranjem, iya yang temui batu sampai mati. Nika perbuatan orang zina, berat orang zina nika. Nika kita mengukur dosa dengan akhirat nika siksaan yang dunia. Jadi mun selake ngaranin binina azina tanpa saksi, kutu tuntut untuk lian. Bengal lian, bengal sebine, engkau bengal kia, mun pada bengal lian berarti papesah. Karena lah pada ngelaknat, pada mengkutuk. Sebine tak bengal berarti mun selake mun sebine ni tak ngekon selake takut dek lian sebine bengal sompah lian berarti selake keneng hat cambuk belum bolo kali karena haddul qadzaf. Sebine bengal selake bengal bine takut berarti ngelakonin nongku zina darma ranjem mun reng lake haddul qadzaf nikah hatta qadzaf wajib had belum bolo kali tokolan. Orang bine mun ngakon cek bahwa aban peneka berbuat zina, kelaban i'tiraf, kelaban pengakuan wajib ranjem yang temen beton sampai mati kerujuki. Ya makin lebih gampang. Nyari aki bego. Buwe le bego de di play le mati. Tau sa abin mun ke yang teme. Gimana teng bego truk lah. Sabo sa butuh jurajur lo. Tahu antas lah tas dia sekecil bibego nikah bablian paham nikah bablian iki pon ane bin Umar radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhuma saking karone Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar. Sa'ala qala dawu sapa Ibnu Umar sa'ala takon sapa fulanun fulan. Faqala mongko ngucap matur sapa si fulan ya Rasulullah tu Rasulullah araaita kados pundi menurut panjenengan araaita alla wajada ingin to lamun nemu sapa ahaduna salah siji kita nemu imra'atahu ing bojo wadone si ahad oleh nemu ala fahishatin ing atasi ngelakoni zino yakni fahisha yakni zino fahisha wala taqrabu zina innahu fahishatan wa sa'a sabila maka fahisha bermakna zina. Imra'atahu nemu ing bojo wadone ahad ala fahishatin ing atasi zina kaifa yasna'u hale koyok nopo yasna'u agawe berbuat sapa si ahaduna. Intakallama lamun guneman sapa si ahad takallama mongko gunemono sapa si ahad bi amrin kelawan perkara azimin kang agung wa in sakata lamun meneng sapa si ahad sakata mongko menengo sapa si ahad
ala mithli dzalika ing atase padane mengkono-mengkono amrun azim. Falam yujibhu moko ora napa niku mangsuli utawa njawabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hu ing fulan. Falam yujibhu moko ora njawabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hu ing fulan. Falamma kana moko arikalani tenemu apa al jawab apa jawab ba'da dzalika ing dalam sawise mengkono-mengkono salah takon atahu mongko sowan sapa si fulan hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa si fulan innalladzi satamani wong innalladzi satamani perkara innalladzi satamani perkara saal tukang tanglet kula ka ing panjenengan. Kanjeng Nabi ini kamatur boleh si nomor 2 anhu saking alladzi iku qadib tulitu teman-teman den cuba kula iku qadib tulitu teman-teman den cuba kula bihi kelawan alladzi fa anzala mongko nurunaken sapa Allah Gusti Allah al ayati ing pira-pira ayat fi surati Nur ing dalem surat An-Nur. Fi surati Nur ing dalam surat Nur. Fatala hunna mongko maca sapa si fatala mongko maos sapa Kanjeng Nabi hunna ing ayat ing al ayat maos alaihi ing atasi fulan wa wa'adha lan mituturi lan paring mauidhah sapa Kanjeng Nabi hu ing fulan wa dzakara lan ngilingaken sapa Kanjeng Nabi hu ing fulan wa akhbara lan paring khabar sapa Kanjeng Nabi hu ing fulan anna adzabad dunya sak temene siksa donya iku ahwanu luweh ringan apa si adab donya luweh ringan min adzabil akhirati tinimbangane saking siksa akhirat. Qala mongko matur sapa fulan lah mboten ya Rasulullah la mboten ya Rasulullah walladzi demidzat ba'atsaka kang ngutus sapa si alladzi ka ing panjenengan oleh ngutus bil haqqi kelawan bener kelawan hak maka dzabtu ora goro kula alaiha ing atasi imro'ah. Tsumma da'anu likari-kari nimbali sapa Kanjeng Nabi ha ing imro'ah fa wa'adha mongko mituturi sapa Kanjeng Nabi ha ing imro'ah fa wa'adha mongko paring mauidhah utawa mituturi sapa Kanjeng Nabi ha ing imro'ah oleh mituturi kadzalika kaya mengkono-mengkono inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Qalat moko matur sapa si imro'ah la wallahi la boten ya Rasulullah tak ngakoni iki ya sebine nika selake ngakoni aben nika tak guru sebine tak ngakoni jawaban ngelakoni walladzi demi zat ba'atsaka ngutus sapa alladzi ka ing panjenengan oleh ngutus bil haqqi kelawan hak innahu sak temene bojo kula innahu sak temene fulan yakni bojo kula iku lakadzibun yaktine wong kang goro. Fabada mongko ngawiti sapa Kanjeng Nabi ngawiti birrajuli kelawan wong lanang fasyahida mongko sumpah sapa si fulan arba'a kelawan papat arba'a syahadatin kelawan papat pira-pira sumpahan billahi kelawan sumpah billahi kelawan sumpah demi Allah. Tsumma tsanna nuli kari-kari ngapindoni sapa Kanjeng Nabi edukale agi. Tsumma tsanna nuli kari-kari ngapindoni sapa Kanjeng Nabi bil mar'ati kelawan wong wadon. Tsumma farraqa nuli kari-kari misahaken sapa Kanjeng Nabi bainaha ing dalem antarane
wong lanang lan wong wadon wong luru yani fulan bine ne pepesa bi Kanjeng Nabi karena selake pun ngakonin aben gelek bengal lian sebine tak ngakonin juga bengal lian maka pepesa bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana gelek keterangan sedari awal. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar bahwa ada orang laki matul dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bine kak dinto ngelakonin perselingkuhan selingkuh azina ngelakonin perselingkuhan matul ke Kanjeng Nabi si orang laki gila ya Rasulullah kula taro arunding ke panjenengan katipun panapa pendapat panjenengan mon bedeh orang bine an lawajada mon bedeh salah siten orang laki dari golongan kaula mangkiin bine kak dinto berbuat zina ya Rasulullah fahisyah kaifa yasna'u maka apa yang harus diperbuat oleh seorang suami ketika menemukan si istri bine gelek melakukan perzinaan kepergok orang laki gelek mergoen otabe nemu orang bine ngelakuin perzinaan kaifa yasna'u Kanjeng Nabi tak jawab in takallama takallama bi amrin azimin wa in sakata sakata ala mithli dhalik falam yujibhu napa kula ni kanangan ya Rasulullah napa kula ni ngocaan napa kula ni kanangan Kanjeng Nabi tak jawab karena ada jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala orang ini sama maksa biasanya orang ini kemun maksa atanya si etanya aki kelak tak jawab mun atanya boleh biasanya lebih berat cek saking tak maksa jawabnya lebih enteng banyak dalam Al-Quran nikah tentang masalah orang atanya si abek maksa tanya aki Kanjeng Nabi tanya aki yas'alunaka 'anir ruh bareng se napa angil saya tanya aki kulir ruhu min amri rabbi mon kake atanya masalah ruh nikah urusnya Gusti Allah jadi pertanyaan se sering diutarakan ke Kanjeng Nabi ane kebiasaan jawabnya terus Kanjeng Nabi tak jawab maksa ya tanya biasanya jawabnya nikah berat nikah jawabnya biasanya mun bedoreng atanya terus si atanya nikah maksa ngira berempong diki objona bengal berempa kake aro bener berarti lu tua kicek seneng pegel terus saya tanya kira. Nah orang tanya sering ngatanya bahkan orang mau beri ijazah pun tahu saat tanya hari baca seberi kali mari sopu baca mari duhur baca apa mau mari sopu mak seberi apa pun pasrah bayi lah beri resep bi dokter tahu saat tanya aki apa pil minta apa dok area kota area loncong area anu sare telo kali sare pak kali tahu saat beri diki tambah pebunyak sekali diki bi dokter mesan tengel bipil lagi pon karena tanya maka jawaban dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna la'natallahi 'alal kadzibin nika saungkuna pertanyaan nika ya Rasulullah nika terjadi dekat kaula mangki bini kula selingkuh berbuat zina bentuk Kanjeng Nabi mon pacat ban guru berarti ban bakal oleh laknat bengal kaki sumpah bengal ya Rasulullah bina dia yolok sekali apa bener soalnya tak ada saksi cek beda saksi empon potos mau bersaksi karena kata ada saksi ada bayina kasusnya orang laki ngaranin orang bine nikah tanpa beda saksi tanpa beda bayina nah saksi nikah pun congo saksinya harus normal
wajib balik saya saksi gila jadi mun kana kene bodoh ni gini pu lempu saksena tak kene ke saksi oh tapi merepat apa teh abes wajib usro sama mama siapa saksena wajib usro terus buat tok apa kono tak bisa area takut kemungkinan keng sarung mirip samper oh tapi herang lah tak pati awas kemun beda bareng saya bahaya nyanyi beda awas dia ya polan kurang pati awas dia sebenarnya ya lo saya selake tak bengal mendatang saksi maka solusinya lian cara nih sompa pak kale terakhir mon kule guru kule carpak berarti kule oleh lanat sebenarnya ya Allah Kanjeng Nabi apa ongkuan kakek berbuat zina sebagaimana tuduhan laki kakek? La ya Rasulullah. Fa walladzi ba'atsaka bil haqq demi Allah sing ngutus panjenengan kelebihan kebenaran membawa agama yang benar. Demi Allah kula tak ngelakonin ya Rasulullah. Dadi selake bengal sompa sebine bengal sompa. Akhir karena pun bengal sompa akhir bi Kanjeng Nabi apa-apa sadua nikah. Akhir ada remak karena sebine pun bengal asompa salake bengal asompa thumma farraqa bainahuma maka orang laki kala apa sabi Kanjeng Nabi karena rila bengal lian si bine bengal lian mun selake bener berarti sebine saya salah ngelakonin napanya mana zina ya berarti wajib ranjem antem main bibato sampai mate. Mun selake si tak bengal, berarti selake ampun ngelakuin qadzaf, haddul qadzaf, balung polo kale, napa etokol. Nika wajib hukum magang goreng lake. Saya rabai ponan tak kesebine, walaupun ada orang lain yang kisah nikah ngaranin orang azina. Engkau ngetelak tibi masuk ke kamar, mati endemar tak cukup. Walaupun orang masuk ke kamar mati endemar mungkin sekian persen ampun berbuat tapi ki belum tentu kecuali ngetelak langsung mungkin beda kemungkinan enten tekeneng masuk ke bungko nengko ngetelak masuk ke bungko apa boleh kalau masuk ke bungko tekeneng langsung ekoca azina jadi mun ngetelak secara langsung bahwa orang laki gelak berbuat zina terus mendatang saksi sebine berarti ki wajib ranjem artinya ranjem kerujukin bibeto langsung mati ponan. Nah, tugas saya sama pesa, gitu tugas hakim nikah. Mutala'inin orang mutala'inin orang sepadah melaknat maka kutu pesa. Haram hukum orang laki apa long bi orang bini nggak dek bini nenek kamun pada bengal langsung palian neka maka tugas daripada hakim kutu pesa sebagaimana Kanjeng Nabi SAW memisahkan di antara orang laki se bengal asum palian dan orang bini sesompa bengal sompa lian berarti napanya mana kang kui hakim kutu mepesa kudu mepeket antara orang laki ki terus bercatatan orang bine se apesa bi orang laki pesana kelaban sebab lian ben boleh orang laki bi orang bine se apesa karena pesana kelak sebab pakilian maka orang bine kelak tak wajib enafakoen tak wajib ebungkoen mun apesa biasa tolak biasa pancinangan apesa saumpama apesa bibine selama iddah wajib yengonen bi orang laki teti hukum pacet bene bine nah keng ketanggungan laki nah ini kocak tolak rojai jadi wajib selama iddah berapa ia telo socian telo bulan ni kewajib enafakoen bi orang laki wajib hukum taulai tontung dari bungko karena wajib orang laki mungkoi selama iddah
Kecuali si apesa karena lian. Mon apesa karena lian maka orang bini kele tak wajib enafakoen, tak wajib ebungkoen, orang bini tak berhak nuntut. Nah ini kakak acen. Kacen apesa kelaban biasa, apesa sebab aki lian, aneka orang bini tak berhak untuk nerema napanya mana nerema belencah dari orang laki selama iddah. Tetap beda iddahnya, tetap ngaku iddah, mana apesa. Nah, cuma tak bisa nuntut, tak ada nafakoh. Mana apesa karena napanya mana lian neka pendapat daripada jumhurul ulama karena karena pesana sebab lian. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang mau pesa kan bisa beri kesempatan apa boleh lebih orang bini. Pesa sekalian ki bisa rujuk, pesa dua kali ki bisa rujuk, pesa telo kali tolak bain, mulai tolak bain peke telok ki berarti kutu beda muhallil. Kecuali orang yang pesa karena lian. Pendapat Imam Syafi'i, la tahillu lahu abadan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la sabila laka 'alaiha. Tai keneng polong polong boleh, kabin boleh, tai keneng haram selamanya pendapat Imam Syafi'i. Orang sampai karena li'an nikah, tai keneng polong boleh, haram mutlak dari Imam Syafi'i dan Muhammad. Sebagaimana debun Kanjeng Nabi la sabila laka 'alaiha, ada jalan kang kui kake ketika beda salah situ sahabat matur Kanjeng Nabi sebengal li'an beneka, ada jalan kang kui kake untuk atau mau boleh bibi selamanya alat takbid. Jadi haram mereka benar selama iddah atau haram untuk beberapa tahun ke depan, beberapa bulan ke depan, enten selamanya. Ini pendapat Imam Syafi'i. La tahillu lahu abadan, tak halal hukumah selama-lamanya abadan. Kangku orang laki gila untuk ngabin sebine mun apesa sebab napa? Sebab li'an. Cik sampai nuduh ban seromban ke bini na. Nah, orang bini, iya, cek pang-kempang melepuh orang laki mun bini terai tanah. Enjang kok ada apa-apa kok. Ada tangkan cebilan SMP, SMA, MTS tangkan cakan cebireng laki ne bene. Enjang kok biasa, kok ada apa-apa cek kaki bini na orang. Nah orang laki, engki seneka. Cek saya biasa napa akan nalan bi orang bini karena dia terjerumus ke zina ini kebahaya. Silakan seneng ke orang bini tapi kabin kan senika oleh orang laki ini seneng ke orang bini langsung mau seneng pada laki itu sih bahaya. Mau orang laki seneng ke orang bini ya wajar tak cek orang laki seneng ke orang bini tapi ya atur bi agama. Jadi kutu wajib cemburu orang laki ini, wajib hukuman di sifat cemburu nih orang laki ini. Dema bini nak kaki, no apa menyara bini? Enjang kau awal cuba, lo udah kau baiklah, dia coba temu, oh boleh kamar cek kau cek. Mun perlu datang bini engkau, saya anu kaki, saya nemu nih engkau pada bayi. Cek saya biasa ki tamu orang laki sering bini norok nemonin. Itu siapa sih tamu orang laki orang bini dari luar. Jadi napanya mana terlalu banyak ngurusi nggak nikah. Orang laki wajib hukuman nikah. Temburuan nikah wajib. Neng til mening HP mak beda nyaman orang laki. Otak bangiding suara orang laki. Empon. Cenyapunya omong benteng aki HP aja lah. Suwen. Apapun alasan, namun kakek kita ya boleh, congok kemarin, kakek sih penting agen bingkok. Namun tak seneka, tak apa tang bini lah, mari monduk lulusan dimah, ini benih. Nikah pun zina nikah pun nggak nikah, eranjem lah orang bini sandik laki terus berbuat zina, eranjem lah.
Pate. Orang laki sandi bini terus azina, tagrib, hat terus tagrib, buang, tempat saya. Karena bahaya orang laki azina aneka. Ini kita terjadi ke keluarga aku lebih sambian, naudzubillah, belum terjadi. Nah, jadi untuk mempersempit ruang-ruang ngak neka, jadi urusan apa neka teguh orang laki, jangan sampai teguh orang bini. Didi ngira anu tanya kita bini. Dan teh kok kita tanya dak bini, ya mencan bini, iya deki mau janja. Dada mama keputusan berebini kape. Nah dan teh sekecap pacaran kok ki rundingan silahkan, cuma keputusan berenang sampian. Japate napa nyaman petemu bi orang laki lain. Yang orang Prabon kon aja bamba re khusus. Prabon kon aja ngeding suara orang laki aja buru. Mon siti nyanter. Ngeding suara orang laki nyanter. Mon bilang buru, todus, tako. Andi penyakit juben, pengecut. Orang bine lambe ini kan orang bine sebagus ini kan di penyakit juben, pengecut, takoan. Dididik buru. Itu pimu ada ya. Stenjo tambah minor kapi. Tandi sifat todus, tandi sifat pengecut. Mon orang bine takoane gak pantas. Abubu minta teraki, nyelabet minta teraki, dari rumah sakit minta teraki, pengecut. Cek bengalan, wah jualan TV kapi, sebine jualan TV, selake jualan TV, lah mulai TV akhirnya. Lebengal. Nah, mereka dari bab li'an, tidak budi banyak keterangan tentang li'an. Nah, jadi orang laki menuduh binena berbuat zina tanpa mendatangaki saksi, maka solusinya harus esompa li'an. Orang bine juga netanyaki, mon orang bine gelak tak ngekonen, juga solusinya li'an. Mon sebine tak bengal, ya berarti sebine ranjem. Mon selake sing ngelakonin tak bengal mendatang saksi, ada saksi berarti selake hat. Mon reng lake hat orang bini saya berbuat tongku ranjem bonan. Ada benyan apa deki bodoh reng laki boleh seneka pon. Jadi hukum had wajib alal qadhif. Anapa ma ibadah aki li'an nikah lidaf ilhad aniz zawj waz zaujah, supaya ada hukum had. Jadi ibadah li'an nikah adalah solusi untuk supaya selake keluar daripada haddul qadhaf, sebine juga keluar daripada qadhaf. Jadi ibri li'an dari ranjem. Jadi selake keluar dari had qadhaf, dari had, sebine keluar dari ranjem. Terus solusinya ya pada li'an, selake li'an, sebine li'an, mon pada bengal besa. Pendapat Imam Syafi'i tak boleh selama-lamanya, haram kapi jadilah, tak boleh. Selaki tak boleh ngabin boleh ke sini. Ada eman wis. Karena pada ngelakonin li'an pada bengal ngelakna. Teti asompa pak kali bila wallahi engkau tak ngelakonin, wallahi engkau tak ngelakonin, wallahi engkau tak ngelakonin, wallahi engkau tak ngelakonin. Sinomor 5 nikah, wallahi engkau mengguru engkau oleh laknat. Nikah cara nali'an. Nah, wa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa bidada kalimatik kullama wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون
غافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا فقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم جميعا كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض والمغاربها بري وبر خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالع قاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه أبو بكر بن سالم وكعقل بن سالم قد بالرباني سنش عبد القادر الجني حسين الشاذلي والإمام النووي والمشافعي زين الدين المليباري والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصوله مفرم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن